Masjid Madinah rembang petesago batenganan roba pusadonya dalam masjidna urang hedro Nabi nasidro sahabatna dua. Masjid Madinah rembang petesago batenganan roba pusadonya dalam masjidna urang hedro Nabi nasidro sahabatna dua. Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bak jejed waktu. Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bak jejed waktu. Masjid Madinah rembang pelesago batenganan roba pusadonya dalam masjidna urang ledro Nabi nasidro sahabatna dua. Masjid Madinah rembang pelesago batenganan roba pusadonya dalam masjidna urang ledro Nabi nasidro sahabatna dua. Dilen masjid penghasi lempah ijongan mirah gepasang lampu putih ngan kuning cahaya jeralah kebitan indah oh wadeta. Dilen masjid penghasi lempah ijongan mirah gepasang lampu putih ngan kuning cahaya jeralah kebitan indah oh wateta. Masjid Madinah rembang pelesago batenganan roba pusadonya dalam masjidna urang ledro Nabi nasidro sahabatna dua. Masjid Madinah rembang pelesago batenganan roba pusadonya dalam masjidna urang ledro Nabi nasidro sahabatna dua. Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bak jejed waktu. Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bak jejed waktu. Masjid Madinah rembang pelesago batenganan roba pusadonya dalam masjidna urang ledro Nabi nasidro sahabatna dua. Masjid Madinah rembang pelesago batenganan roba pusadonya dalam masjidna urang ledro Nabi nasidro sahabatna dua. Dalam masjid menggantungkan deh cahaya membleban bintang timu wati tata mengsenang tan hati kipadum sari angin meruru. Dalam masjid menggantungkan deh cahaya membleban bintang timu wati tata mengsenang tan hati kipadum sari angin meruru. Masjid Madinah rembang pelesago batenganan roba pusadonya dalam masjidna urang ledro
Nabi Nasiro sahabat dua Masjid Madinah rembang persago Batengan anggro pusat donya Dalam sejina ureng ledro Nabi Nasiro sahabat dua